Her herib û her derê wan weşanên seranserê ji bona çand û hunerê dibe wext çawa derbas bû. Li ser hin rewş û jiyanan kevne şopiyan zemanan derdixe meydanan wek ku wext çawa derbas bû. Ev berhemên çand û wêja hin helbestvan û dengbêja wan hunermendên pir hêja bo wan wext çawa derbas bû. Yê weka min wan salxuran jiyan û serpê hatiya wan di nirxîne li ser ekran deka wext çawa derbas bû. Bînerên hêja ev der Qurtalane an jî bi navê xwe Kurdî Misir cepê re dibêjin. Vira navçeyeka Sîrtê ye û bi trêna xwe bi îstasyona trêna xwe a Qurtalan Ekspresê bi nav û deng e. Em hatine vira em hatine vê îstasyonê ku jiyana mirovekî helbestvan bîne ser ekranê we. Me bi zanebûn jî ew îstasyon hilbijart ku em hestê helbestvanekî baştir bîne ser ekranê we çimkî em dizanin ku hestên helbestvanan kûr in û pir caran li îstasyonê wek trênan rawestgehan gelek hezkiriyên xwe oxir dikin û dîza bi hesreteka mezin geleka jî pêşwazî dikin û hembêz dikin. Belê em hatine Qurtalanê ku jiyana helbestkar û nivîskar Abdullah Ceylan bîne ser ekranê we. Ew niha li pêş îstasyonê li benda min e û ez ê em her me cem wî em ê dest bi sohbetekî bikin û ew ê meraşê helbesta bixwîne ka heta vê rojê li Qurtalanê jiyaneka çawa derbas kiriye. Belê keremkin em herin cem Abdullah Ceylan û bi hev re sohbetekî bikin. Keremkin. Ezim ew Abdullah Ceylan dinivîsim li ser ehwalan temen çû heftê û yek salan min hadît ku wext derbas bû. Ez benî sala 1946 dizatme dünyayê li Cimzelqê gundê navçeya Qurtalan. Cimzelqê gundekî ne zav kevnare li dora bawer dikim 110-115 sal e malûm e ew der ji me re nabe asıl. Çünkü em ne aslê xwe xelqê me aslê xwe ez eşîra Siloqa me ji babkê fetka dibêjin jê re malûm e weka ku zana eşîra jî axlebî heft babin heft babê Siloqa hene jî babê fetka dibêjin jê re em ji wê derê ne lê avekirina Cimzelqê de babê min jî bi wan re bû evê ku gund avekirine ez li wê derê hatime dinyayê. Yani jinevariya min jî di gundê weka zarokê wî zamanê wî wextê de bi karûbarê gunda xebata me hebû cot û cobar û berûbên der bûn wî çaxê ev teknîk û alet û edewatê weka vêga xwe tune bûn emeka desta bû wisa bûyê avê jiyana me derbas bûye li wê derê me mekteb xwendiye mekteba sereke îlkokul dibêjin jê re Biştî mekteb xilas bû malûm me çû me askeriya xwe kiriye em hatine sala 1978 de ez hatime Qurtalan ez ketime karê tekelê yani işê tekelê ez wisa xebatkar ez şoxilî me digurde 21 sala tekelê de şoxilî me cur bi cur wezîfe û peywirê tekelê de jî min kiriye. Tu orada karmend bûn? Karmend bûm belê. Tu orada teqawud? Orada teqawud bûm. Sala 1999 de 21 salê min xediya ez teqawud bûm. Ji wê salê vir de min van gotinê pêşiyan dane hebûdû. Berxwe de min dane hebûdû amade dikirin.
وی چاخیجی روشا روژویجی نه مساعد بو من کار بو صاب نفسان دا خویاب کرا کو از بحثا وان نویسا هلبستات کم و وان تشتی هنرید کم زاروکیت یامت که به بیرامن وصا او تشتی کو من دنفساندن و من کار بو درخستا مدوشارتن حیفا من وان اما کاتی دبنی عرضی دا گلی مدوشارتن مانه حتی حواله کی من مکتب زمان امزار بون چون مکتب گوندکی جیناره ما حواله ما مکتبی بو بریا 3 سالا روزکی از kurtaran çöme batmanı gundaki raseri me germke cerdi bejin şuye deri bu ev jisser cadde suar bun zarokeyi pere bun kifleti zarokeyi pere bun zarokeyi kifleti çoğun sıra paş runştun ev jahat tanışmır runşt sa mego tuşkuri guaj germke me mego lam cinare hevjem hev naz nakin gotuki mego az Abdullah Celan Kure Hacı Ramazan cimzer khime gola navi min jî munzire ez Kure falan kesim ملی میگیر سا روی مرند گویگا تو نه اوی وقتی ام چون مکتبه ت دستانا سر مدرسان دو توی کاغذ دامه ت دعوت سر ما فلان مگو والله باور که کوه به ازم یعنی گوت هجا جد نفسینی مگو والله من پرتوکی درخستیه دی وکاو گو ایشانه کی وکا ایش کی کتی قید و قیدات الحمدلله گو والله است پیروست کیم جوی چاخه وجه demek جوهرک بتره bu ورحاصل جوی چاخه و جاز پشتی کو از کاری تکلی تقاود بوم مدت بنویساندنه کرد یعنی نهاد به چوکاتیه تدا دزاروکاتیه تدا وقتا چوی دبستان سرته تا هلبست نفساندن و مسئله داشته لغوريا شرط موجود اري يعني نهاد دست مدا جخا پرتوکاته هلس توا نفساندیه پرتوگاکا هلبستانه چند هلبستی تهنه دوردا؟ از بنی پرتوگه ده 45 هلبستانن اره دوردا پشتی پرتوگه جی من گلک هلبست نفساندنه راستی اره من یته وانجی بکنه پرتوگ باورد کم 85 86 هلبستانن yani این هنه ابا داویجی کم نفساندیه اف هلبستا کم جبونی برنامه نفساندیه بناوی وقت چوا در باس بو من وی نفساندیه من یته مجاب کن آج غیری و مگوش خم پرتوکا گوتنین پیشیا جی درخستیه 4205 گوتنین پیشیا پیکاتیه و چواز تقاود بما حتی ویگا 18 سال شد و از برخوده و آمادت کم الجواتا الدرا انسان سالخوری روشنبیری و زانا وقتی که جواتا دمجول دبون در بو مسئله گوتنین پیشیان راز دهاتن میگی پینوسا خود در تخص دنفسان با خود قید کرد. شما مال من دفتر خود قید کرد. بوی آوی من ده بودو. و ور حاصل ایرو فرصت هم شیبو. مویجی کرده پرتوک از بوی جذاب کیف خوشم. مگو بلا خبات کام جبونی بی زمانی چیبه. راست نه ام دسپی کی ام او پرتوگاتی هلبستا. منه. ام قلاوی بکن و دور ام دربازا خباتات داوی کدوار روجادا. هات چاپ کردن و گهاشت دستی تا 4205 گوتنین پیشیان تا برهف کردن اونها جهاتیت چاپ کردن و دو دستی مدایه نها هلبست وان هستی وان کورن نوسا مینا دنگ بیجان مینا ستران بیجان وره بسکنه تشتک دو بس سبب و دور دا دست پیدا که و خواه کشف دکه هر دچه پیش و دچه او جوهره هندری خدا آو شارتی در دخینه هوله ایتا چه بو سبب که تفاق کرد دکاری هلبستا بنفسینی و تا کنگی دست پی کرد به کیجان هلبستی تا دست پی کرد بیرو تا دایه والله هلبستا که تیشه من سال 1971 بو باور که چوم استانبولم چوبونه کارم چوبونه ایش ویچم خورد بون یا کو نفساندی کو وگات پرتوکی ده هیم بیجن بناوی شیرت وکاکم شیرت الخوا کربه وکاکم شیرت الخوا کربه ده بس ده پرتوکی ده هیا هل بس منه کو از بیجم yani usta eve konda buynen. Ligorya şartı ve rojeji ko astangi hebu.
مخابن من کار بوانا درخصنا دربه هری او گلک بونه او چونش خویدی او ندسته مدنه یعنی هلبست تی اول شیرت شیرت بوند کارم تل بیرن استانبول نویساند بله از بنی آنها جی شیرت سال 1907 هفته از بودم درکتم چوم غربتی من چون باجار استانبول و کورک با ویجی گوله من استانبول وکی دولتا تجه یه ملتا دم پاییز هر زفستانه من کار دید ل اون قاپانه تلورا اون قاپانه کار لو دید دیر شغلی تا چه کار دید؟ والله سر عربا جامعه کت شغلی اما وکا ام بيجي معاونه كيبو او عربيش بازارا مال دبره بازارا مثلا وقت ايوارا بازار خلاص بون تزگاه وان ترازی وان مال کشبر وان دمان چادری وانا ما بارد کرد چند مشتری و عربی بون ايوارا ما معظم ده بود متخصص عربی و درنگ وقتی که ام چون اینجا پازار دورا روزی عربت که در سوقاق موان اشیا داتانی هر یکی جیویده داتانی ایشه میشه اول راستی سال اول که چون یعنی بونا دنگی تا خوش تو هری پلاقه که قصده که در خینی تو نچون قاپانی نمیسا تو بونا تلورا خبتی چه قصد دوام کرد کاری تا؟ والله الوزير سيشار مشغولين سيشار من الوزير سيشار شغلي منه نو دركتم غربتي وك بكافم ناف بيتي جارنا دمامه بتني هلبست دنفسانت دبوم غني يعني كيف خوش دبوم بعد دبوم سترس خود يعني الغريبية وقت تاني دماي تانيتي دجيا راد هجي هينوس آخا تا هلبس دنفسان هناك روش من آنين زمان بهلبستان دقل نظمان جبو امجي ببنى بقمان ام آگاه دار بن جوانه وان هلبستن مينا امزا بكرمانجي بوان طرزا كرمانجي زاره و غرزا كسي بخوينه پي بزانه ايرو اف شعر بين چه کرن صبا چهتر بين چاپ کرن رومتا وان بين فهم کرن هنك تشليويا زمانه نه نفساندي وقت روكه نفساندي به وقت دي روكه جبو گل خوپی هین بکه هین نبش که ماسیانه هنه جوان وکه شیرتا هن جبو دوستو حسرتا جارنا جبو مخنتا من نفسان بونه دستانه وان هلبستا وان دستانا وک گلن نوا بورسانا وک فیکین زوستانا تعمو لذت دوان دانه یوان هلبستا بخینه هن حقیقته ببینه و درسنا جوان درینه هم دگل دورو زمانا اسپیر بوم مینا کالان تمن چو هفته و یک سالان روزه کم بمجه هوالان ببن فانی و کرجانه وان برهما وان هلبستان بو نفشا میراث لدستان خلاتن بو گلک دوستان داخواز عبدالله جلانه الاستانبول تو چقص سال آنجی مهمایی و پشتی خباتات تیل اون قاپانی تا چه کار کرن؟ از بني صلاة أول وصال سروي عربي شغليم دورا صالي بهاري بو أسشوم فابريقية كا شكرلمة ده شغليم هم شكرلمة شكر شركر وهم يي رشار فلان شركر وكا سيشار مجوه ده شغليم معلومة أم خورت بون أم تون وده سيشار ما هابين أم تشغلين أم دهاتن يعني أم وده زعم ندمان تابي دو ساله وسا شغلیم ساله که سر عربی شغلیم و دورا ساله جیت فابریقه که شکرلمه دبیجن جیره شکری بساوه که شکری عیده فلان رچال مشال چند چشید او فابریقه که مزدم بودت شغلیم حتی تکارم بیجم از حسی رچالی مجی یعنی رچالی درال شرکم یعنی چونکو نگو رهیم ببون يعني نحو جيت هبيم همان حمو حربستا شيرات آتي عول بخوینن گلک دریجه جی گلک مالکان پیکتی هی داویت گوتیه دنیا فانی چقدر زوره بلا نفس و ملون کوره عبدالله هر دم هر وقتان لخابک وان شیرتان بله یعنی تو چو غریب برا اول تو چو غربته سال تا 27 حیث بون هر حالده نه از بنی جوانتر بون جوانتر بوی
23 24 وان درا بوم اری یعنی شیرتی کو تل غریبی گرتن او کو جیانا تدا بونه پوسولا من هنه گلو والله مشيرة الخوكرية وانا انا حد من مشيرة الخلقية بكم معلومة مشيرة الخوكرية اری وصاج مرجي بوكا خلات الديارية كي شخورة وصاح حساب كير اری اي طبي مرو جوان شيرة جي شخورة درس دقرة از وصابا ورم اری هوسا منا هلبستوانية كو از ايدي زيادة دبن باندورا هلبستا دمينم دبن باندورا هلبستا دبمينم ديوانا مالاي جزري من تخوند ديوانا فقيه طيران من تخوندن ديوانا سيد علي فندكي تخوندن براستي ديوانا سيد علي فندكي وديوانا فقيه طيران هلبستي وإيدي زلال بون اری ايدي زلال بون ديوانا ملاي جزيري حبكي حشك بو عاصي بو كما عاصي بو جمرة عاصي بو مثلا چونكو تو زانست و تحصيلا منا وسطنا بكو مثلا من وصاج هافو دو شيرو بكرا او بكرا اذا ابي ماين وكاكو بالتركيد بيجن حلق ديدي بون اری بزعفيجي برانه از دبن باندورا هلبستي سيداي نمر غوربهش سيد علي فندكي دمامه اری هلبستي وي زعف خوش من دهاتن اجي ورده من برياردا كو مجالا من كنجه چبه از وان نويسي خو بكمه پرتوك وقت به پرتوك جبوني وي زمانه جبوني وي گله بلا خدمت کامجي چه گرانی هلبستی تا لسر چه مزجارینه از بني لسر مجارا جواكينن اری مثلا سر بویر روژینن اری روزانه روزانه از بنی کسی که کوه پرتوکا من پخوینه خوته دبینه مثلا هلبستوانه کی کو پخوینه آنجی اوی کو هوسدار هلبستا به هلبستا بناوی رومت ملسر معرفت و ناوروکا هلبستا نفساندیه اویک و هلبستا یا یکمین سری پرتوکیجی بناوی روش روشا هلبستو پرتوکا من آن یزمان من فکر و رامانی خو آن یزمان بوی هلبسته بله یعنی پکی نها مگوت قورتالان آنجی مصرج به ترین خواه به استاسیون خواه به ناو دنگه من از بن گلک لدردوریجی گلک انسانی که دغاستن بر به روژاوا و بچن هر استنبول ادنی وی عالی نوسا لورا ترینی سوار دبون و به روژان دچون حتی آنی حیدر پاشا استنبول مگوت در حق قورتالانای دا و ترینی دا چیروکی های بالکش چون هاتنی دا حسرت دا قد تشتك هي بيرودا والله از وصاب بيجم يعني حقي تشيروك وصاب تشيروك او كاو مجاروان جداي راستي لسر قورتالان من هلبستك نرسانديه بناوي نافداريا مصرجي فيديووي جه زحف جهاتيه تماشا كرن وصا تشوال بيجم بتركيل بين görüntülü اري مثلا لسر قورتالان اري و قورتالان اكسبريسي ترينا قورتالان اكسبريسي از شکر هجار بيجم وكا اتكارم بيجم 25 gün 26 günde قورتالان كوب فيكيه خو ميواي خو نافدارن دسروانا بهالبستكي دريجي من صاندي باورت كم 27 قطعه يعني شاشه دوردا جي هي بله بني دوردا جي هي هر تم بالدستور خدا بله بريزي و كيشي گندا بله و نافدارين جدا بنويسم دا نبن وندا بله 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 دستور هبت کار مجبور بخوين يعني نظام كايد اي كرم خو بخونه كتو مساعده بكذا بني هر تم بدستور خدا بريزي و كيشي گندا و نافدارين جدا بنويسم دا نبن وندا گندو نافچه avtalan, navdarı bükşine bağlan, ben naskerin lenav gelan, navdar bibin vek misalan. Gelime tevi misirci, biyani tünün tev'ici, koçerin şeyhin kurmancı, خودی بده خیر و قنجین بفیکی و زرزواتان
وان خواریnan وان نعمتان لناف گله وان جواتان ببه دیروک وک خلاتان یه مسرجه اکسپریسه حتی استانبول سرویسه جیرتن سکنو لیسه نابو دنگی وی بو قسه هر وها گنده عینداره با آبا خو پر نافداره آبینا آبا وی ساره فیکی نافدار هناره نافداریا بیکن تریه بنی تحتی سنجیریه خوش فروش و آبوریه هر دم هی مشتریه نافدار چیای ملا آوا هاوینی وک چلا هینک دکه ناوا دلا بوی نافدار گردلا گردلا ناوی حریمه نافدار یا صاریب کندره ترشکاوی سورو زره دبین خواریه پیغمبره خوارناوی سنت تجمره به بعیب نافداره گره یه تعل جبونا شکره یه ماین رومت هر داره چرزن مالو سفره ترنو چای وان بوستانان هوقاس ایسوت بالنجانان حق کدنine مهری جانان بین ناسکرن سر اکرانان دمسو جلد جومانیه دیاریین بابوسیه بو اکراما میوانیه چرزین زبستانیه نافدارن هجیلی دلبه وک نصلا هنگب هر لبه شند لب بخوی سر صبه تیر دبی حتی مغربه عبدالله دبیجا خیره بو نافداریا مصر جیره هلبستک بن بیسم جیره خلات کم دیرو کیره از جمزر قیمه هلبت بلا گندی نکن غیبت بناوه گند نفسان هلبست بجدایتی طایبت ساعت تر خوش بله کیک عبدالله تو کنگی زوجی زواجات چوا قومی زارزی چی تا کنکی مرا قلا مالبات خواب کن بله از بنی سال 1969 بو باورت کم الگون زوجیم مالا خزوریم الگون بو وكا عادتي ما جو دعوة أخوي كلام فلان زاروكي من يصدح زاروكي من هنا دستي ما شاء الله خليك تربي زاروكي من بيجن چارپين شافجي الحمد لله يعني زانين قاخون وكا ما مستنهم بيجن الحمد لله من خوندي فقط الحمد لله خدي مجالي داي موان داي خوندن والغربتية جي كان صلاة شغلي ما مثلا اسطنبول 2 صلاة بدي افيغا جي ما 2 صلاة وصا بچار 5 ماه امدمان 2 صلاة جي الازمير شغلي ما İzmir'e de çıkar ki. İzmir'de جي كاري آوائية بو انشاءات بو اشي بو شغليام وصاب ما دناف زاري تدج ايكو هلبست و دنفسين هي باور كي تنن مقابل تنن يعني اري والله اي باشا نها از دوازم ورمه او پرتوگوتای کو نو درکتیه گوتنیم پیشیان به ترکی دبین یا atasözü ne bilsem تا 4205 گوتنیم پیشیان برهف کرنه همه بویم دست پی بکن او 4205 گوتنیم پیشیان برهف کرن تو حکمی چند ساله دا هات نجمه از بنی سال 1990 سری سالی بو استقود بوم ev hevesa nefsandına gotine peşyan rasit peşiye de ceza merak bujum balam dikşan vakti kul civata su'beta şeborka insan evsa salkhur insan evsa zana zanyar alim servakt rawşenbir respi civatu mala vakti ku haberdan dar bu mesele dahat gotine peşyat gotin mecid nefsan حتى جانا جد قلتن والله هر حال ده فريق حساب كا حسابك ويشي اشت كم قوم بيجون شيل بيجن اسقطانه مرشت كم برهب ودود كر صلا نحصدو نوتو نهاندكم دس بكر حتى ايصال دبا 11 سال لغورياكو مثلا 2017 من وانا برهب كر من قرار برياده كواز ويجب كما بتو خدمت هاوی گلره پیشکش بکم راستی گاوه کمرور سرسکنه
ev gotinin pêşiya ez benî zaf ders û marîfetê mezin tê de henin malume serhat û serboriya hatine pêk anîn û heberdanê wixsanin ku ne kufşê ku êkî ye malê xelqê ye malê gelê ye em bêjin ez cana wisa difikirim ez dibêjim gavê ku mirov bixwaze kar û xebatekî bike an dest muameleyekî têkiliyê insana bike mirov li van gotinê pêşiya birêne gelo ka pêşiyê me di derbarê vê tişta ku ez qest dikim bikim ka gelo pêşiyê me derbarê vê de çî gotine çunku gotinekî pêşiya heye dibêje berî kal û pîrekî neçe oda axa û mîrekî tê bibî wek reben û feqîrekî inca berî gotinê pêşiya jî mirov nikare dişebêje gotinê pêşiya jî zehf wate darin rastiya wî tu bêjî li goriya lêkolîna min ez dibêjim gavê ku mirov ser radiweste lêkolîn dike çavkaniya wana gelek jî hene di ronahiya ayet û hedîsa de jî imro dikare bêje ez di mînakekî dikarim bêjim weka dû kesê ku sa dostê hevin aqrebayê hevin navbera wan de sarbûnekî heye mesele tu dibêjî Abdullah tu Ehmed an tu Mihemed ûn hevalê hebûn çima ûn hebû dûre xeber nadin ez dibêjim heyran dû sê cara jî min silav lê kiriye min merheba daye berê xwe nedaye min ber siva min nedaye qewlê nebî sê care îdî ê min xwe bes e ez hewjê re pê re xeber dim gîbîsine weka qewlê nebî sê care bû weka bûyêjekî erkek gotinê pêşiya wextê til ser vê peyvê sekinî dibêje qewl ji erebiyê hatiye kelimeyeka peyveka erebiye yani gotin qewl gotine nebî ji xwe pêxember e û sê jî me got qewlê nebî sê care sê jî ji xwe sünnet e yani tu wextê li ser wana radiwestî yani tu zanî ku ev ji ber tîn û sewta û ronahiya ayet û hedîsa derketine çunku wextê gotinê pêşiya ku net cî de be ez benî ji xwe nabe gotinê pêşiya li ser vê micara gotinê pêşiya jî min helbesteka balkêş kişandiye ew jî serê pirtûka gotinê pêşiya de ye li serê pirtûkê de ye munî aniye ziman gotinên pêşiya tiştekî wisa ye wek te jî got ne malê tu kesa ye tiştekî gelêrî ye ew her gotinek ji gelek tecrüba ezmûna hatiye parizandin û ji me re maye yani piştî gelek tecrüban tiştekî ku tu nikanî bi çend rûpela vebêjî tu bi gotineka pêşiya meramê xwe dibêjî weka mifteyekê erê mesela divir da gelek me got hene ê ku herî zêde tu bin bandora wê da mayî ew gotinê da mayî teqez ez texmîn dikim çendek hene di bîra te de hene mesela ku tu dibê va gotina zêdetir xweşiya min çû mesele dibêje yekop sediyo sedo nebiyekî dibê mêr heye bi gundekî mêr heye ne bi kundekî dûrî civatir bi temaşevanê man jî bila bexşînin dibê mirovê bêasıl bînaye cilê bêfesıl vêga cilekî qumaşekî metrayê şûna deh banot be welew ku tu sed banot jî bistîneyî hewqa qalîtelî be gavê ku terzî dirûneka baş nexê bîçimekî nexê bîçim kurmanciyan bêjin fasıl kurdî wextê ku tu fasıl di wê cilê de tune be tu qîmeta wê cilê tune wextê insanekî ku karakterekî baş pêre tune be ne insanekî ewleya mirov lê newe tu bext û rast û çepê tune be û xwe nas neke hevalê xwe nas neke em jê re wisa dibêjin bêasıl mesele dibê mirovê bêasıl bînaya cilê bêfesıl mesele weka vêga jî ku me got dibê berî pîrekî neçe oda axa û mîrekî tibî wekî reben û feqîrekî yani gotinê pêşiya gelek wate darin niha belê kerem ke tu çend çarîna me re bixwînî bes e kerem xwe gotinên pêşiya navê helbestê jî ev e malûm e gotinên pêşiyan bi rûmet bo dayîk û bav ap û met jin û zarok xal û xalet
هێویدارم نەسیحەتم گوتنên pêşiyan windan nabin warên kevra xira nabin heta ebed ji bîr nabin hemî ders û marîfetin ji ewil û heta niha gotinên pêşiya gwarê goha têr û tirî neştin bîha heta axir bereketin her gotin jê zanistî ne hemû lêker cerbandî ne tev serhat û serborî ne pir gotinên birûmetin gotinên ji qedîm zemane yê wateya wan dizane li cem wan giranbiha ne ew gotin nayên avêtin gotinên pêşiyan gotinên hêjî mirovayiyê re her dijî pejir dike aql û mejî xeberdan bi wan bê wan nabitin بله ساعت تا خوش یعنی جخوا وراجی دور داجی دوی هلبستی داجی تلیشان دادی که گوتنی پیشیان چنه نه چنه اجی وی بپرسم نها دویجه دا ادبیات دا گوتنی پیشیا هنه یک جی بویج هنه جی هفته جدا نه یعنی فرق وی چیه؟ مره وقتا گوتنه که دبیزی آنجی دبیجی مره چوا بزانه بی او گوتنا پیشیانه آنجی بویجه ez benî pirseka zor bû bawer ke min dixwest ku bi wêj û gotinê pêşiyan min cuda binivsanda yani pirtûkê jî welew pirtûkek we cuda binivsanda ez zaf ser rawestam min wana wisa tevahî ji hevû dû neqetan yani nav da hem bivêj hene hem jî gotinê pêşiyane vêga bi wêj em kurmancî bên darbû mesele erê darbû mesele kurmanciya zarevayê me em dibêjin darbû mesele gotinên pêşiyan û bi wêj divir de firqa wan ev e lê mixabin bi tevahî min kar bi wan şefqetan da di nav da her du jî hene her du jî hene pekî niha tiştekî hanî jî heye di gotinên pêşiyan da mesela her herêmek gorî xwe hin gotin hene gotina em bêjin serhedê yeka ku wana bikartînin û yeka em bêjin dereka din devereka din nabe yek ew ferqa jî te dîtiye an jî te hemû dîsa di heman em bêjin şûnê da te hewandine û kiriye pirtûk ez benî vêga ev gotinê pêşiyan ku divê pirtûka min de pirtûka bi navê gotinê pêşiyan ji xwe navî wî lê ye weka çî navî wî lê ye weka ku zarokekî wextê xwedê wî dide di maha remezanê dibê reş xwe navî pêre navî remezan e waya xud ku navê em bêjin mesele Recepê de hatiye dünyayê dibên wê navê ji xwe pêre navî Recebe inca ev pirtûk jî navî pêre gotinên pêşiyan ev gotinê pêşiyan jî li gor micala xwe ji herêma Xerza serî ve ji herêma Xerza herêma Reşkota û herêma Elika Babosiyê herêma Gurdila vê derdorê mem de ne hev û her wiha bajarê Batmanê derdora Batmanê û Sêrtê û bi rastî jî yekî pismamekî min yekî salxurê zehf jî şareze bû hinek bi rivê wî li Iraqê hebûn herêma Kurdistanê li wê derê hebûn hinek ji wan jî ew wî ji wê derê bi dest xist bû ez li vê derê vê jî dixwazim bêjim hinek dost û hevalê min jî ku saç millet bûne alîkar cara digotin gelo ev gotinê pêşiya bi tere heye an na wisa du heb sê heb çar heb wisa cana ku ji millet bûne alîkar li vir spasiya xwe jî ji wan re dikim mesela gotinek he divê ku zer zane zor zane devê tüfengê mor zane ev gotineka pêşiyan e باور kim gotina pêşiyan gote de he ez zanim wala pane 4205 hevin ne dişîte de ne dişim de belki hebe fakat ne dişim de peki dibêjin mesela şêr şêre çi jine çi mêre çimêre bele bele malumet mêra de jî jina de jî insanê tedî ku pêk hatî û rewşenbîr û zana henin û sanin yani weka gava dîjî ku me got dibê mêr heye bi gundekî mêr heye ne bi kundekî inca jin jî jin şêr şêre çî jine çî mêre heta dibêje jin şûre li pişta mêre jin şûre li pişta mêre yani bu ku di peştê re an nexêr peştê bigire nexêr
orada bir mane. Serbilind merik Tabii. wî serbilind e yani. Niha ez ji pirtûka te bixwînim Melez me. destê wî tije garis be hebkî jê narije. Ev ez bêjim ji bo mirovê xesîr em bêjim kurmacî tama Temahkar. û şere bêjim destê wî naçe berîka wî çawa ku em bêjin. Yani mirovê wisa ji wan re wisa tê gotin yani. Garis me- desta debêj desta narije mesele. Yani wekta em bêjin gotinê pêşiya me re dixwînî her yek li gorî fereseta xwe kane şîrove bike. Mesela ez kanim ji vê wateyeka hanî jî derxînim. Melez me. İnsanekî gelekî baldar e çiqas destê wî tije bin jî naxwaze ku tiştek tenê here wana diparêze. Melez. Ew wateye jî dernê ji virda. Mesela. Destê wî tije garis be hebkî jê narije. Ez benî vêga ev gotinên pêşiya gelek watelê dikevin. Erê. Mesela her kesekî bi awayekî dikare rengekî bide. Ji xwe ji ber vê yekê min dixwest ku ez şîrove bikim min lêrên heq de dernayim. Mesela hin gotinê pêşiya hinin ez dikarim bêjim bi sê çar wateya belkî zehftir jî her yekî bi awayekî dikarî watelê bixî mesela. Wateyekî bidiyê. Erê. Ew dewlemendiyeka ziman e. Dewlemendiyeka ziman e. Rast. û çandame ye. Çandame jî di warê ziman de bi rastî ev dewlemend e. Mixabin ev nifşanû di derbarê van gotinê pêşiya de zav jî sersarin. Kar naynin Erê. û ev gotinê pêşiya alêkî ve dixwazim wiha bêjim ku ev nifşanû kar naynin û pê istemal nakin û halbukî ev gotinê pêşiya şekl û şematê dine xeberdanê, sohbetê, axaftinê, îdî didine serwextkirin, îdî mirov pê wisa îdî bê têr jî dibe gotinê. Alêkî ve jî me xwest ku em vê bikine pirtok ji bo xatirê windan ebin. Jiyana gund gundîtiyê weke derû cîrantiyê bîra min xist wê maziyê nenivsandî be windan e. Min pênûs lênûs da desta bo helbestê bûm rawesta melheze kir bûm wek xesta helbest bo nexweş derman e. Ew civatê berberoşkan havînê bersiya koşkan hesretman em devê meşkan toyê miya li ser nan e. Êvara li mala şevborkan ji hev re digotin çîrokan ew xweşî man li dîrokan civat hemî ser bendan e. Televizyon lat û izza bûn sedem sohbet û weza zarardan gel bi çend terza hindeng bêj û çîrokvan e. Tên bîra min xwarinê berê wekî gebol danik mehîrê qelîsok û şorbeşîrê wa apraxê li cemayiyan e. Xweşiya cimzerqê ser cadê hevdem û her wext û wedê ne mical bimînî li erdê bo batman ya qurtalan e. Cimzerqê hepkî nezare ji bo mereto rûbare lewra ava kaniyê sare şîregerm ava zivistanê. Teyro torên ewil hebûn teqreqa legal serban bûn qurqura quling li hewa bûn reşêl û meqesok kane. Teyro tor delaliya gunda tevçon yek maye dişunda teyrê basço gundvav kunda seknawan ser şikêran e. Rewşa berê li gund tune ne nîsmaye ne titûne gel koçbûn û rawestine beden rehe dilwestan e. Havîna ber û bêndere pir hebûn gêre û cercere nifşanû ji wan bêxeber e nizanin çî bû gêrevan e. Ked û kar ne wekî berê kes naçe peybarê kerê ketker ser motor bîçerê ketker li Anadolan e. Ço wextê simbilo şemar îno li edogayê qemer bûne Renault, Ford û Anter wiha dixwaze zaman e. Navgel bo xela xêrxwazî navkur û bab mam û birazî wiha renge xal û xwazî kêmbûna şîla rehmên e. Me got em li Qurtalanê ne Qurtalan jî navçeyeka xweşik e kêfa meriya pêratê taybetiyê xwe jî hene û tu jî mirovekî xwedan taybetî tu nivîskarî helbestvanî û tu çîroka jî berhev dikî ez wê jî dizanim ez ê him vê li te bipirsim him jî berî wê îro di evsaliya te da rojê te li vira çawa derbas dibin? Ez benî piştî ku teqewût bûm ji kar. Erê. Mesela gelek emsalê min in mesela wextê xwe qehwa sê tirincê û damê derbas dikin.
ez dibêjim wan wextê xwe ez ê bi nivîsandina helbesta çîroka gotinê pêşiya derbas dikim yanî wextê ku ev xebatê min jî evin ji birê weka seromekî ye weka dermanekî ye ez stresa xwe pê dabêjim wextê xwe rehet pê derbas dikim û piştî wî jî ev xizmeta ku ev jî dikim belkî bibe sixureyekî ji bo vî gelê jî ez bi wê jî bextewar dibim helbesta dinivîsim hêja jî dinivîsim çîrok jî kurte çîrokên me nivîsandine kurte çîrokê folklorînin bawer dikim weka heştê û çar heştê û pênc heb çîrokê min hene çîrok min pêşiya du sal wir de pane zû ve berxwe de min dinivîsand min pênûsê dinivîsandin ez hêdî hêdî wana önce bi kompîtorê dinivîsînim من یته وانا جی چاپ کن کایدی حتی الهف بی ور حاصل ان شاء الله یعنی توانا برهف کرنه بله برهف کرنه گلک انسانات گهداری کرنه بله بله من گهداری کرنه و من و نوت گرتیت مجیه خدا وقت ذاتنا مال سر رابستیه من ساندیم دانیه بدری خودی هین قوتك بدأت صبرك بدأت وامجي قالك هين برتقال بقرنا داس خا جنابي و مالوتاوا و میوان میوه هفته او برنامه ما هلبستوانک بو و ایجاب دکه که هم به هلبستک وی بخدینم کرم خود کنی مرا هلبستکی بخونید داوی برنامه دا بله بنابی رومت بله براستی جی سر وکا واتیا هلبستاتی نظمه از بری هلبستا خواه که هر حال دم گاشنه داوی برنامه از وی مجاربین مزمان به اوی گندی روزه که مسافری وی سیرتی بوه وی باجاری بوه اوی جی ساله de careki cügur çetkin, sıncoka çetkin, sucuk. Cazab jî xoş çetkin, xwarnê sêrtiya jî xoş im rastî. Jêre dibêje dostê min ê hêja tu îşe mêvanê min be dibine mêvan wê derê şîv datên berwan sincokin, sed sincokê pas çetkin. Dibê dixwin zehf jî xoş bû kêfa mêrkê gundî jê re hatiye. Piştî ku xwarina xwe xilas dikin dibêje gelo şîv xoş bû teeciband anna xwe yê malê jê dibêje بي والله خوش بو لي قطبو سنجوقي قطبون يعني ايماجي برنامج ما خوش بو يعني برنامج ما خوش بي لو خلاص بعد بني من يبي بقول ازي هل زي بخينم هل بس تامجي نابي رومته يعني قيمه للروش تنتلي فكري لبيش روجه دنيري كوسان دد دياري بيش روش بي رومت بكن بنفسن مينا جاران باویجم خونجه دیواران جم خونده و زانیاران پیشروش پیرومد بکه پاییزا مینا جوتکاران وکه وان توه توفداران گنمه حشک داوین غباران پیشروش پیرومد بکه مثالا کبره هاوینه کودبین باوین کادینه بنفسینم به اوینه پیشروش پیرومد بکه از دبیجم لینا پیجم هم با آوازان دقیجم لسر لینوسان دریجم پیش روش پی رومد بکه لسر گندو گندیتیه جبو برو بسمامتیه من نفسان بو یکیتیه پیش روش پی رومد بکه نه زانیر نه ماموستمه نویسره آمادمه دنفسینم دم بدمه پیش روش پی رومد بکه بلیلی لولو چنابه کدا قنجل پرتوکان به جبو گل پی دلشاد به پیش روش پی رومد بکه هلبستن چاندا گلانن گله به چاند وک مریانن کدو چاند بخباتانن پیش روش پی رومد بکه نه دولمند نه کارسازم بو اول و ویجه دلخوازم کدا که جبو گل لازم پیش روش پی رومد بکه امی دینن شبو شتلان لی ببن خویش جان و دلان آف بدنه کو بگره گلان پیش روش پی رومد بکه ایرو به نویس لوره وک خطه لسر کبره تشتا نفساندی نامره پیش روش پی رومد بکه نفساندی به برومته همی تنبیه و شیرته دبه درس و معرفته پیش روش پی رومد بکه هر گلان بویجه و چاند به هلبستان توک رشاند جبو نفشا پیش را دشان پیش روش پی رومد بکه ای غمخوارو بنفسینه گل هشیار که پی بحثینه خیره وقت دورا یاسینه پیش روش پی رومد بکه عبدالله تزیده شکر که بیجه تچیش خوفی لیته هنز
درێژ کرد پێشەڕۆژ پێڕوومەت بکە